sjedemo utkopčas. Drage moje, dragi svoji, evo nas u još jednom javljanju na ovaj današnji predivan, sveti dan, praznik svih muslimana diljem svijeta, pa ću iskoristiti priliku prije nego što vam čestitam da vam kažem par svojih riječi. Javljam se iz moga studija 6 na 2 kvadrata. Znači ovo 6 na 2 kvadrata, nije to sad 6 puta 6, 36 puta 36, 1296, ne javljam se sa stadiona, javljam se iz ovog svog malog studija stančića. To je studio 6 i ima negdje cirka 2 kvadrata. Filđan je tu, džezva, datule. Ja mislim da sam ga dekorisao po vašem ukusu. Prije nego što išta kažem, toliko ste me obradovali, iznenadili, predivno se osjećam koliko sam jutros dobio od vas poruka. Sam broj vaših poruka koje još uvijek pristižu mi govori jednostavno, drage moje, dragi svoji, koliko ja vas volim. Ja vas prvo, a vi mene hoćete, nećete. Znači, malo ću biti tužan, ne malo više. Ono što hoću da kažem, hvala dragom Bogu Allahu koji je ispostio da mu bude u Kabul. Svi trebate znati da je to mjesec, najsvetiji mjesec u životu jednog muslimana koji se ponavlja svake godine. Islam kao islam nije samo vjera, to je kultura življenja. Zašto kažem kultura življenja? Način življenja. Zbog toga, broj 1, uči vas da budete pametni, da budete sređeni, kako fizički, tako i mentalno. Ono što je najbitnije, vi koji ste postali da vam bude u Kabul, da vam dragi Allah podari sve blagodati ovog svijeta i da vam budu molitve vaše uslišene. Sa zdravstvenog, odnosno tjelesnog aspekta, da ne duljimo tako, vi znate da i otac naučne medicine Hipokrat se je bavio tom činjenicom da je post veoma zdrav i on sam kaže da je glad, da je majka zdravlja, a pretrpanost da je uzrok svih bolesti. Prema tome, vi koji ste ispostili, vjerovatno ste očistili svoj organizam, detoksirali svoj organizam, ali ste postali i duhovno, i svjesno, i intelektualno, i mentalno čistiji, jer prilikom posta jedina 2 organa na koje post ne utječe su mozak i srce, koje ja imam, hvala dragom Bogu veliko, i ovim putem vam šaljem od srca puno plusa. Da se vratim na vaše poruke, toliko sam imao poruka u inboxu da sam morao prikopčiti još 2 telefona, da i u njihov inbox ide frižider, sam priključio mikser, veš mašinu, od komšije pozajmio 2 inboxa i evo napravio sam 2 kutije, ako ne mogu ne stati do večeras, da i u ta 2 boksa, inboxa prebacimo to. Ono što me najviše raduje i što moram reći, toliko me raduju vaše poruke, ali me raduje i to da dobijam poruke od svojih izuzetno dobrih prijatelja pravoslavaca, katolika, i što znači da treba samo biti čovjek. Čovjek je najbitnije biti, a ostalo sve samo dođe od sebe. Prije nego što završim ovo, drage moje, dragi svoji, želim vam od sveg srca da lijepo provedete sa svojima najbližima i od srca vam čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun. U zdravom tijelu, zdrav duh, nema kruha bez motike, drage moje, dragi svoji, i kao što piše ovdje, živi, smij se i voli. Puno vas voli vaš Pepi, do sljedećeg videa. Velika pusa. Sad ja ustajem i moram fino skopčiti ovo dugme, jer tako to ide. Volim vas.